Danas kreiramo naš prvi izvještaj u Power BI-u. Za to su nam potrebne dve stvari. Prva, podaci. U opisu videa imate download link za Excel file koji sam kreirao i također nam je potrebna desktop aplikacija za Power BI. Ako još uvijek niste instalirali, također u opisu videa postoji link kako da instaliramo Power BI aplikaciju. Tako da sad kad imamo sve, idemo da vidimo kako funkcioniše kreiranje prvog izvještaja u Power BI-u. Prva stvar, da bismo se konektovali na podatke, na Excel, možemo da kliknemo na ovu ikonicu i zatim da odemo na lokaciju gdje se nalazi taj Excel file na koji želimo da se nakačimo. Samo selektujemo file, u ovom slučaju zove se demo prodaja, kliknemo na open i zatim dobijemo novi prozor gdje nas Power BI pita na što želimo da se nakačimo. U ovom Excel failu imamo tri sheeta, prvi se zove podaci, drugi se zove sheet 1 i treći se zove sheet 2. Sheet 1 i sheet 2 su prazni, podaci koji nas zanimaju su u sheetu koji se zove podaci. Tako da to je opcija koju treba da izaberemo. Tako da kad se vratimo u Power BI, kliknut ćemo na podaci, čekiramo i automatski vidimo preview tih podataka koji se nalaze u tom sheetu. Tada postoje dve opcije. Load, da odmah učitamo te podatke da krenemo da kreiramo vizualizacije. Druga opcija je transform data, da prvo očistimo podatke pa da zatim kreiramo vizualizaciju. Prvo ćemo da kliknemo na load, a zatim ćemo da prolazimo kroz čišćenje podataka da vidimo kako to funkcioniše. Znači kliknemo na load i sad šta se dešava? Power BI importuje podatke iz Excel fajla i svi podaci su sada vidljivi ovdje sa desne strane gdje piše data. Kad kliknemo na ovu strelicu, vidimo sve te kolone koje imamo u Excel fajlu koje su sada raspoložive za korištenje. Idemo redom sa kreiranjem vizualizacija. Na primjer, zanima nas prihod. Samo kad kliknemo na prihod, na ovaj checkbox, ili ako ga prevučemo na ovaj prazan prostor, kreira se vizualizacija. Sve te vizualizacije mogu da se povećaju ili da se smanje, mogu da se premeste gdje god želimo, znači imamo potpunu slobodu i možemo standardne opcije copy, paste da kreiramo više tih vizualizacija. Kada selektujemo određenu vizualizaciju, na primjer ovu, kliknemo na delete, brišemo taj grafikon. Ako kliknemo na prihod i sad biramo kako želimo da prikažemo prihod. Ako prikazujemo samo jednu vrijednost, bez podjele po brendu, kategoriji ili slično, najviše smisla ima da koristimo vizualizaciju koja se zove card. Taj card u suštini predstavlja samo jedan broj, jednu cifru i to je cijela poenta te vizualizacije. Na primjer, ako smanjimo ovo i kažemo ok, ukupan prihod je 5 miliona, otprilike, pošto nismo sigurni koliko tačno, a nas zanima baš konkretna cifra, mi možemo da kliknemo na tu vizualizaciju, odemo u opciju format i zatim pod opcijom callout value da kažemo display units none. To znači da uvek prikaže kompletnu cifru. Druga stvar koja nam sad upada u oko je da nije baš čitljiva cifra, želimo da formatiramo taj broj. Kada kliknemo na prihod i zatim kliknemo na zarez, sad već imamo odvojene brojeve tako da znamo koje cifre su u pitanju. Sad, šta je bitno? U odnosu na Excel, gdje je potrebno u svakoj pivot tabeli posebno da se formatira mera, u Power BI-u to se to radi samo na jednom mjestu. Želimo da prikažemo bar chart po kategorijama. Na jednostavan način mi prikazujemo prihod po kategorijama. Ukoliko želimo da prikažemo, na primjer, proizvode i zanimaju nas i prihod i profit, možemo da prikažemo to u klasičnom tabelarnom prikazu. Uvijek možemo da dodamo, na primjer, conditional formatting, gdje se klikne profit, conditional formatting, data bars. Ovo je ista funkcionalnost kao ono koju imamo u Excelu. Ostavit ćemo defaultne boje i kažemo OK. Na ovaj način imamo ipak određeni vid vizualizacije da vidimo koji su tu odnosi. Na primjer, vidimo da je laptop HP najprodavaniji, to jest ima najveći profit. Možemo i da sortiramo po prihodu ili po profitu klikom na tu kolonu. Šta još možemo da dodamo? Imamo, na primjer, line chart i tu se obično prikazuje neko vreme. Sad, ono što možemo da vidimo, da imamo kolone za godinu i za mjesec, ali ono što je zanimljivo za te kolone što imaju ovu ikonicu sa strane. Ta ikonica sa strane znači da je to kolona u kojoj je numerički podatak, neki broj, i Power BI će automatski pokušati da sumira taj broj. Na primjer, to za prihod i za profit ima smisla, međutim za godine i za mjesece, a mjesec u formatu 1, 2, 3, 4, 5, znači redni broj mjeseca, nama ne treba sumiranje tih polja, već nam trebaju konkretne vrijednosti. Tako da ono što možemo da uradimo, na primjer, kliknemo na godinu i ovdje gdje je ikonica kažemo don't summarize
Isto to uradimo i za mesec. Kliknemo na mesec, zatim gore na kolon Tools i izaberemo Don't Summarize. I sad možemo da prikažemo podatke po mesecima. Kažemo ok, želimo mesece i želimo prihod po mesecima. I to je to, imamo prikaz po mesecima. Kao što smo već napomenuli, može to da bude bilo kakav prikaz, ali u suštini nas zanima line chart da vidimo neki određeni trend i možemo na primjer da smanjimo, da proširimo, imamo potpunu slobodu. Šta još možemo da uradimo? Na primjer imamo ovaj donut chart koji je sličan kao pie chart, samo što ima taj prazan prostor u sredini i on je poželjan za neke informacije kao što su procenat u ukupnom broju i na primjer mi imamo prihod, stavimo values i kažemo želimo ga po vrsti usluge. Pošto imamo dve vrste usluge, prodajemo online i prodajemo po radnjama, imamo informaciju koliki prihod nam je došao sa online prodaje, a koliki po radnjama. Imamo neke različite vizualizacije, ono što je neophodno za većinu izveštaja je da insertujemo određeni naslov izveštaja. Tako da možemo da kažemo moj prvi izveštaj, Ctrl+A da selektujemo ceo tekst, izaberemo veličinu teksta, možda bude i boldovan, možemo da promenimo i font i možemo da centriramo taj tekst. Klikamo na ove tri tačke i zatim prevlačenjem premeštamo taj objekat, to jest u ovom slučaju naslov izveštaja i možemo da ga proširimo po širini. Ono što još možemo da dodamo, pod ovom opcijom Add a Shape, kliknemo na liniju, smanjimo visinu te linije, premestimo je skroz levo i zatim je raširimo celom širinom. Na taj način smo ipak nekako odvojili naslov izveštaja u odnosu na ostatak izveštaja gde su sami podaci. Šta još ima svaki izveštaj? Filter za godinu. Imamo vizualizaciju koja se zove Slicer i ta vizualizacija služi za filtere. Kada kliknemo na Slicer i zatim kliknemo na checkbox kod godine, sad, pošto je numerička vrednost, ona nam nudi po defaultu izaberemo od do. Kliknemo na formatiranje, pa zatim na Slicer Settings i izaberemo opciju Tile. Tako da imamo oko jasan button da kliknem na 2021. ili na 2022. godinu. Kad imamo više opcija, možemo da stavimo i vertical list ili, ako imamo još više opcija, možemo da kliknemo na opciju drop down i ovo je jako poželjna opcija ukoliko imamo, na primjer, 20, 30, 50 itema vrednosti u tom sliceru i onda da ne bi zauzimali veliki prostor na izveštaju, kažemo da je to drop down lista i onda zatim klikom na strelicu dobijemo izbor svih tih opcija. Za godinu, pošto imamo samo dve u ovom trenutku, možemo da kliknemo na Tile, da malo promenimo izgled i da stavimo ovako, na primjer, sa strane. Ono što je još bitna stvar u Power BI-u, iako imamo ove slicere, sve na ovom izveštaju je interaktivno. Tako da, osim što kad kliknemo na 2021. godinu, prikažemo sve za 2021. Isto tako kada kliknemo na laptopove, sve na izveštaju prikazuje podatke za laptopove. Takođe, ako kliknem na radnju, prikazujem sve ono što je prodato u radnjama, tako da izbacili smo ono što je prodato online. Sve ovih stvari imamo još dodatne stvari za filtriranje, a to je ovaj deo ovde Filters pane. Kako možemo da filtriramo podatke u Power BI-u? Možemo da filtriramo na nivou celog izveštaja. Znači koliko god ovde da imamo stranica, možemo da imamo 10, 20, nebitno, a ako kažemo lokacija i prevučemo na Filters on all pages i kažemo Beograd, to znači da šta god da kreiramo na ovom izveštaju, automatski će biti podaci filtrirani da prikazuju samo podatke za Beograd. Ako kažemo, na primjer, Beograd i Čačak, prikazivat ćemo Beograd i Čačak. Znači, to je jedna opcija filtriranja u Power BI-u na nivou celog izveštaja ili na nivou svih stranica. Druga opcija je da kažemo, ok, ovaj page želimo da prikaže samo, na primjer, online prodaju. U tom slučaju bismo prevukli vrstu usluge na ovaj deo gde piše Filters on this page i ako selektujemo, na primjer, online, vidjet ćemo da će ovaj grafikon automatski da prikaže samo online prodaju. Samo što ovaj put to važi za cijelu stranicu, znači sve što prikazujemo na ovoj sada stranici prikazuje samo online prodaju. I treća stvar, kako možemo da filtriramo podatke, ako imamo puno proizvoda, a nas zanima samo top 10. Možemo da kliknemo na tu vizualizaciju i zatim piše opcija Filters on this visual. Znači samo će filtriranje uticati na ovaj visual
ni na šta ostalo na izveštaju. I kažemo, hoćemo da filtriramo proizvode, kliknemo na strelicu da vidimo šta možemo da uradimo, možemo ručno da filtriramo podatke, ali ono što je nama zanimljivije u ovom trenutku je top N. Kliknemo na top N i kažemo, hoćemo top 10 proizvoda na osnovu čega. Možemo da kažemo, hoćemo na osnovu profita ili kažemo, hoćemo na osnovu prihoda. Znači, jednostavno, mi zaberemo na osnovu čega želimo da filtriramo top 10 proizvoda. Kažemo apply filter, mi sad vidimo samo top 10 artikala. Što još možemo da uradimo sad? Kada odemo u formatiranje te vizualizacije, postoji opcija title ili naslov. Čisto da bi nam bilo jasno šta ovde prikazujemo, možemo da kažemo top 10 proizvoda. To je bilo to što se tiče inicijalnog prikaza izveštaja, a sad, pošto smo videli ipak neke stvari tokom kreiranja da nisu idealne, kada ih ispravimo. Koji su to stvari? Vidimo da kada pogledamo lokaciju, i malo ćemo to da povećamo, da vidimo malo veći tekst. Imamo lokaciju koja je blank, koja je prazna. U našem modelu to je znak da je u pitanju online prodaje, znači nije prodato u radnji, nego je online prodato. A vidimo i, na primjer, da Beograd i Novi Sad napisani su malim slovima, dok su ostali gradovi napisani velikim slovima. Tako da bismo očistili podatke, koristimo šta? Koristimo Power Query. Idemo redom. Da bismo ušli u Power Query, kliknemo na ovu ikonicu. I ono što bi samo dodao, Excel takođe sadrži Power Query. Tako da, ukoliko koristite Excel, i tamo imate Power Query i tamo možete da čistite podatke na ovaj način. Kada smo u Power Query-u, dođemo do lokacije i vidimo da je Beograd malim slovom. Ono što možemo da uradimo kad kliknemo na lokaciju, odemo na Transform i zatim ovdje ima opcija Format. Ako kliknemo na Lowercase, onda će svi gradovi biti napisani malim slovima. Ako odaberemo Uppercase, svi gradovi će biti napisani velikim slovima, a ono što nas zanima je ova opcija Capitalize each word. To znači koliko god da ima reči, svaka reč počet će velikim slovom. Kliknemo na Capitalize each word. Šta je ovdje bitno? Sve transformacije, sve što uradimo, bit će zabeleženo sa desne strane. To nam služi kao dokumentacija, a još bitnije, vidjet ćemo da Power Query pamti sve ove korake. I sledeći put kada budemo refreshovali podatke sa nekim novim informacijama, sa novim podacima, automatski će svi ovi koraci da budu primenjeni. I umjesto što piše Capitalize each word, možemo da kliknemo desni klik, rename, i da napišemo lokacija velika slova. Čisto da nam bude jasno šta smo uradili u ovom koraku. Druga opcija, vidjeli smo da imamo neke blank informacije. Kad kliknemo ovdje, zatim na load more, vidimo da imamo te neke prazne stvari. Kliknemo tu, zatim na OK i vidimo da tu svuda piše null. Null je inače u svetu podataka informacija da nedostaje podatak. Znači to je prazno, empty, blank. To je u stvari null. Tako da obrisat ćemo ovaj korak, ne želimo da filtriramo podatke, već želimo da replaceujemo, da umjesto blanka piše online. Kliknemo na lokaciju, desni klik, replace values i kažemo umjesto null želimo da piše online. I kažemo OK. Isto kao i malo pre, da bismo bili dosledni, napišemo šta znači ovaj korak, znači lokacija online. Šta još možemo da uradimo u Power Query-u? Ima mnogo opcija, ali evo za naš inicijalni primjer imamo kolonu koja kaže komentari. Se pitamo da li želimo ovu kolonu na našem izveštaju. Ukoliko je nećemo koristiti na izveštajima, jednostavno nema potrebe da uopšte i imamo tu kolonu u našem modelu, tako da ono što možemo da uradimo, desni klik na kolonu, remove. Tome služi Power Query. Sve što možemo da očistimo, ako imamo neke blankove, trimove, da dodamo nove kolone, sve vezano za kreiranje tih podataka i čišćenje radimo u Power Query-u. Idemo zatim na Home, Close and Apply i sad vidimo da je Beograd napisan početnim velikim slovom i da više nemamo onaj blank, već imamo online lokaciju. Trenutno imamo 2 godine u našem izveštaju, 2021. i 2022. godinu. I kada odemo u naš data set, vidimo da imamo samo te 2 godine. Međutim, stigli smo novi podaci, imamo podatke i za 2023. godinu, kako da ažuriramo podatke. Otvorimo Excel file gdje imamo podatke za 2023. godinu i samo uradimo copy-paste svih tih vrednosti. Znači kopiramo iz novog fajla i vraćamo i pastujemo u fajl koji koristimo za naše podatke. Ono što je bitno,
vidjet ćemo da u toj 2023. godini, kao i do sad, imamo ove blank lokacije i Beograd i Novi Sad su i dalje malim slojima. Znači, mi imamo nove podatke za 2023. godinu, ali podaci su u istom formatu kao i originalni fajl. I sad kad smo ažurirali demo prodaju, sačuvat ćemo taj fajl. Znači sad taj fajl, kada odemo na vrh, na godine, vidimo da imamo 2021., 2022. i 2023. godinu. Otvorit ćemo sada Power BI i klikom na refresh, refreshovati podatke. Kada proširimo malo ovaj slicer, vidjet ćemo da sad imamo i 2023. godinu. Kada kliknemo tu, prikazuju nam se podaci za 2023. godinu, a ono što je zanimljivo, možemo da otvorimo novi page, kažemo lokacija i vidimo da i dalje prikazuje sve kako treba, Beograd je velikim slovom, Novi Sad je velikim slovom, i dalje imamo online. To znači da sve one transformacije, čišćenje u Power Query, sve to što setujemo jednom, važi za svaki sljedeći put kad budemo refreshovali podatke. Čisto da bude transparentno, prebacit ćemo sada i godinu i prebacit ćemo prihod i možemo da prikažemo to sve kao matricu. Tako da vidimo da Beograd 2023. ima informacije sve kako treba, Beograd je velikim slovom, iako kada otvorite podatke za 2023. godinu i odemo na Beograd, vidimo da je Beograd malim slovom. Sljedeće nedelje idemo korak dalje, da vidimo kako možemo još da ulepšamo ovaj izveštaj, da sve ove vizualizacije budu atraktivnije, a imat ćemo još jedan dodatak. Trenutno koristimo samo jednu tabelu, međutim, kako to uvijek biva, uvijek dođe neki dodatni izvor informacija, neki dodatni Excel, vidjet ćemo kako sljedeći put možemo da ukombinujemo ta dva Excel fajla, da komuniciraju jedan sa drugim, tako da imamo dodatne informacije na ovom izveštaju. Tako da, ako vas zanimaju te stvari, može jedan subscribe i vidimo se sljedeći put.